Čuži? Ok, ja ću sad onda da pričamo o jednoj kao političkom romanu 1984. To je kao kada Merkin i Sovjetski savez faktički kontroliše ceo svet od Drugog svjetskog rata. Sovjetski savez će kontrolisati severni deo Savana, severni deo Afrike, celu kontinentalnu Evropu i centralnu i Bliski istok. Sjemačke države će kontrolisati celu Ameriku, južni deo Afrike, Australiju, Ujedinjeno kraljevstvo, a Kina će kontrolisati ostatak sveta. Ostatak Azije. I to je to. I ja sam isto to malo mislio i onda sam malo konektuo da kao sjemačke države sve više postaju zatvoreni, tako, i smanjuju kao relationship, kao odnose sa Evropom, Azijom i tako to. Sovjetski savez, mislim Rusija će biti što kao sve i više pravi pištolje i tako to, sprema se za rat i ja mislim da će kontrolisati Evropu. I Ujedinjeno kraljevstvo u mom delu iz Savana, Bliski istok i srednji deo Afrike. Amerika će kontrolisati zapadni deo Afrike, Okeaniju i Ameriku, a Kina će kontrolisati ostatak i Australiju, ostatak Azije, Afrike i Australiju. I tako sam to zamislio. A oni imaju poprilično jaku vojsku, puno military spending, i tako. To je moje mišljenje. Ali nisam siguran, sve će vjerojatnije biti 100% u Rusiji.